si bai levek ule thletul te lengai thletul zong te si bai levek ule tuna hianin hei mido pakhat lengvak channel nei tu le Mizoram page ten buaina kha ram real chho ve zel kal tu nga chon top thenga milo thesa ni donia tuna kan en ho nga apoi mo lai kha kan sui ho le don ni tuna kan en channel Olgan channel clear tu te le ngai thla tu te ama sain ko lom chewa hei tun tu ma chuanin burmapa bok camera chang le le chan ne lo kan to message na ma pong na se me mai hei aron chang le te na lo riak ve le te chti khati ti tam khop maya tun tu ma chuan atop nan tak tak lengvak channel nei tu hian chan let chu tu mielo ma se burmapa hian eng mo kha lo sui ve zela lo in rol ve zela kami wan khanin hei Mizoram te mo kha lo sui chele a kami wan khanin lengvak channel nei tu mei te kha lo tia tiang te khan aron changa kami wan khan lengvak channel nei tu po kha dem ran lo ni kami wan khana aron react chu khan nia nung ma hian Mizoram mipui zong te hian min ti tel vaka ni ti kha lo hriala itong kam hi lo film khurla lo veng che ha kan en chu leo kalu ariak lenga enge ron soireng te kan ngai thlau do na engpo ni sera mizo youtuber te tam tak hi alo musi khop maya anni ang barma lampang mi hi chuanin mizo youtuber te chu lo soisel sim lo sera a chain ka sia mizoram youtuber te tu ma ani hian thuka nei lo ti khama sain kan soinge engpo ni se enge ron soireng tuna kan ngai thlau le phát này lên min ai ta han pa này min chau to aron tum phet le ama boy lúc này to hay lengvak ka en ka lengvak channel lo ti le chu mo youtuber zong te